She's hard to make it. Beats of lost are racing. Cries for help are echoing. What could this Christmas bring? Sa pagliad na may kaakibat na unos. Akaragulan, mabye pa kayang ining kasalukuyan. Kita, ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala. Layakit yaing Diyos king daralang sala. Uliwag, ingkayong diwa. Helping each other without counting the cost shows that a hope and not old. Abe, kiba-makibot, kinawas ting isyon. Kalis ang isip, malyaring iba'y nawa. Kego puso king dusa mitimawa. Liwanag mo Sa mundo'y ipakita, ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala. Yaing Diyos king daralang sala. King uli-muing Pasko, emila ko ingkayang diwa. ingkayang diwa. Ingkayang diwa. Ingkayang diwa. Ikaw at ako, lahat tayo'y magsama-sama. Magsama-sama upang iparamdam ang diwa ng Pasko sa isa't isa. Ipakiting lugod ning mayang ang Ginoo. Maramdaman niya'y tigil ka lang nito. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas to you, our dear parishioners of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat. Liwanag mo sa mundo'y ipakita, ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala. Mayakit yaing Diyos king daralang sala. King uli muing Pasko, emila ko ingkayang diwa. Ingkayang diwa. Emila ko Ingkayang diwa. Ingkayang diwa. Now you are called to share your light with the Christmas spirit in your heart. You will only duming sa langbagye mo. Sumlangit iking puso dari awang tao. Iwanag mo sa mundo ipakita. Ikaw ko, emila ko, ingkayang diwa. Ingkayang diwa. Ingkayang diwa. Ingkayang diwa. All of you, my dear parishioners in this History's
magrasya Maging magrasya Kay ka parang tao Merry Christmas! Merry Christmas po kay ganyan. Nakakaring taong mangailangan Ang tingmong batu'y masalanin face each day Never be a stranger Light the way You upon this day Face each day And you will Ikaw sa ningning na hawak mo Masusunod ang dilim kasama ko Light the way Show us the way You face each day Never be a stranger Light the way You upon this day Masusunod ang dilim kasama ko Sa pagtakbo ng bawat oras Kay naging lunas Sa mga unos na nagdaan, ilong mo ang pinanghawakan. Kiss love ka rin mata Gining Pasko sa ganing tala Limpas mo imbanayan, ipaking sa punang benasan. Kami kaganaka Kimbalang dalong dumating sala Eka magalingangan Ing lupa Kekang sikanan Init ang yakap mo at langim ng hangin Kay sarap damhin Mas magana ning lingap mo Hindi waning Pasko E kami kagana ka Kimbalang nalong dumatisala E ka magalingangan Ing lumo Kekang sikanan
kagulan Mabye pakayangin ng kasalukuyan Balis ang isip, manyaring iba'y nawa Kekang puso, king dusa mitimawa Liwanag mo sa mundo'y pagkita Ikaw ang bibig sa gitna ng pinsala Yakit-yaing Diyos king daralang sala King uli muing Pasko Emila ko inke ang diwa Inke ang diwa Helping each other without counting the cost shows that the hope and love is in our Lord. We bubukod agyang susubukan ng panahon. Abe-abe king pamakibat, kinawas ting misyon. Balis ang isip, malyaring iba'y nawa Kaya puso king dusa mitimawa Liwanag mo sa mundo'y pakita Ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala Daing Diyos king daralang sala King uli muing Pasko Emila ko inke ang diwa Inke ang diwa, inke ang diwa inke ang diwa. Ikaw at ako, lahat tayo'y magsama-sama Magsama-sama upang iparamdam ang diwa ng Pasko sa isa't isa. Ipagkitinugod ng mayang ang Ginoo. Karamdaman niya'y tigilan ang medyo Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas to you, our dear parishioners of Our Lady of Grace Parish, Mapalanga. Liwanag mo sa mundo'y pakita Ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala Mayakit-yaing Diyos king daralang sala King uli muing Pasko Emila ko inke ang diwa Inke ang diwa Emila ko Inke ang diwa Inke ang diwa Now you are called to share your light with the Christmas spirit in your heart. You will shine in us. Sauling ganduming salang bagyemo. Sumlangit iking puso daring awang tao. Iwanan mo sa mundo'y pagkita. Ikaw ang bibig sa gitna ng pinsala. Yakit-yaing Diyos king daralang sala. King uli muing Pasko. Emila ko inke ang diwa. Inke ang diwa. Inke ang diwa. Si Tuki Talapuri, Yabia Talapuri Makatuki, Thanksgiving of Breath of God, Dino Arenilio, Attorney Dennis Arenilio, Doktora Diana Arenilio, Pen and Lizzie Arenilio, Magat and Dungka family, Angelo and Micah Paraking Karelang wedding anniversary, Mr. and Mrs. Joseph Pasamonte, Remedios de la Cruz and family, Jason and Aileen
Marie Lagman and family, Bam K. and Emery Gutierrez, Richard R. Louie and Ana Garcia and family, Quijano family and Tua family, Tony and Marvy Mangune and family, Mr. and Mrs. Rosel Dizon and family, Mrs. Ophelia Dizon and family, Mr. and Mrs. John Irvin and Lovely Dunca and family, Mr. and Mrs. Junie Dizon and family, Dr. Lily Ann Rose Dizon David and family, K-10's Kitchen, Mr. and Mrs. Romel Dizon, GR Bank Credit Department, Aurora Dizon, Austin Jake and Gemma Erwina Calixtro, Luz Viminda Dunca and family, Linda Lyson and family, Dr. Joshua Elmers and Dr. Katrina Dunca and family, Mr. Rosel and Lillian Dizon and family, Carmelita and Anastasia Torres, Kimberlyn Mercado, Rodel and Agnes and family, Anita Canlas and family, Tiglao and Quintanar and family, in honor of Saint Expeditus, Mr. and Mrs. Eddie Angeles and family, Orancia de la Cruz para kayang birthday, Allen and Alice Magat and family, Manuel family, Alex and Milagros Ramirez, Rica Madlambayan and family, Alma Malyari and family, Sonny Saldana, Mr. and Mrs. Antonio Yap, Amelia Manalo, Liza Pineda, Nilo Tolabot, Mr. and Mrs. Efren Conanan, Noel Julian, Marlon and Rina Muzada and family, Teresita Galang Canlas and family, Lourdes Chonquico and family, Blinks Milk Tea Shop, Nomer and Ian de la Cruz, Mrs. Erwena Semiliano and family, Mrs. Mirna Kasupanan and family, Marisa Cosio and family, Yolanda Lopez, Mrs. Teresa Noneza, Albert and Jovi Alera, Noel and Lolita Torresa, Zenaida Lacson and family, Josefina Conanan and family, Eler and Malud Madlambayan, Juliana Hoxon, Olivia Tolabot, Pepot and Res Canlas, Jeanette and Camille Laksamana, Mr. and Mrs. Mario Tiglao and family, Nicole and Mercy Kayanan and family, Allen and Lenny Madlambayan, Naira and Norma Madlambayan, Ian and Beck Madlambayan, Mr. and Mrs. Elizardo Reyes, Mr. and Mrs. Renato Lagman and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Feliciano, Ronald Gutierrez, Hippocrates, Hydrocity, Water Station, Jofelyn Resort and Event Place, Ramon Dupale and family, Mr. and Mrs. Dave De Guzman, Divina Gracia De Guzman para kayang birthday, Healing Intentions of Ana Dina Pasamonte, Special Intentions na Puri Makatuki, Mel Ignacio and family, Jonah Elijah Dunca, Giancarlo Dizon, Grace Ignacio, Complete Healing, Robert and Daisy Perez and family, Rodolfo Feliciano, Hermie Vargas, Gundelina Ramos, Edric David Rhea Castro, Orlando Nalo, Complete Healing, Marife Hall. Ipanalangin tana naman po din kaladwadari, Siriaco at Lourdes, Brigado at Felicitas, Diogenes, Mary Ann, James, Ricardo at Susana, Edwin, Celestino, Ben, Esmer, Rosita, Reni, Bernardo, Adelaida, Feli, Jack and Rosana, Jose at Maria, Pascual at Juanita, Eduardo, Elmer, Arcadio Sr., Leonora, Maria, Ricardo, Ignacia, J.B. Christ, Bernardo, Danilo, Conrado, Rogelio Sr., Ronald, James, Benjamin at Clarita, Emison, Nicolas, Concordia, Marisa, Felix Jr., Felix Sr. at Esperanza, Carol, Reynaldo Sr., Magdalena, Alfredo, Ricarte, Pet, Guillermo, Abner, Hermi, Gonzalo at Felicidad, Eddie, Jacinto, Olympia, Adelina, Glicerio, Jose, Antonio, Julie, Huberto, Domingo, Juan at Felisa, Tomas, Carmen, Adelaido, Alan, Elizabeth, Andres Sr. at Evarista, Priscilla, Ding Maldang Kaladua, Kim Purgatorio. May kakatamong sponsors ngayon, hapin po ding CPC na ning Nuestra Señora de Lourdes. Mayap aabak po kaya ko ngan kapatad kang Kristo, King Aldoyti, pagmasusyan tayo po yung 3 Domingo ng Adviento at ang timurin po,
king kakatamong mumunang aldoning tradisyonal, makabaldugan at magrasyang Misa de Gallo. Panamdaman tayo po yung banal ng presensya ni ngapong ginubusal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan yung kakatamong pamagmasusi, ag katanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Makiabyata mo pong yenik, yung pamagkanta, yung dalita pamuklat.
Kilagyan ni Iba, Pananak, Pan Espiritu Santo, Amen. Dominus Vobiscum. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po amo. Umpisan tayo po yung siyamba ay alto Misa de Gallio o Misa de Aguinaldo o kay Kapampangan Misang Ganingaldo. Ngining aldong iti, umpisan tayo yung mumuna ng aldo ning siyam ay aldo pamagmalasadyata ang paraking panyatang na ning Mesiya. At iti yang pangtayan ti mong parangal king Indung Maria. Bangkanita, papanatilyana, ing kasalpantayanan, king puso tamo. Emu itamo kete nune king mabilog a Pilipinas. Panagkat kay kayong yanim penandit, kapatid, ing ganakantala, king dugtamong yani, ring bit-bit at daralan na personal akayatun tamo king Diyos, kaniting banal na misa. At bang ganita pang damanan ng genuing kagatang panalangin, agnanag-nanyag kastapa ang kapanisyan, karindebadantang kasalanan kay may lakas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano at dapat at miyayari wang kakulangan. Hulinitay panigapuko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko King Diyos sa ginutamo. Diyos, sumayupay dito pagaluan nagatamo at kimpang patao na rin kasalanan tam. Idala nagatangin sana kimje alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin kamo. O ikpaming mayupaya king tangkamo para king kekeng kaligtasan. Ingamano may katawan niyang tao. Pepahayag na itining metong hangel at bait nening Birhen Maria. Ikesanang maniwala king yaing induning Diyos tanggapan mi ing saop din kayang panalangin. Itingadman mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga naning Ginu karentaong kayang pinili. E nalumwat, iligtas da kayo. Inyadaptan nyo itang mayap at matulid. Panuanan ko la, retang parating mangiling, kingaldoning painawa, at era gagamitan iti, king ustong paralan. Panuanan ko la, ring gagawang nano pamangdewakan, nasukat sabian, nin taong dayuan, ame kiyanib, karentaong pinili na ning Ginu, ing antika nini. Naburi ning Ginu, ing sambakong kayabero, din taong kayang pinili. At ing Ginu, sasabyana, karetang taong dayuan, ameging dake, ning kayang balen, a pinili na. Amalugod, at susuyo kayo, ampong mangiling, king aldoning painawa, ampon tapat, king kayang kasunduan. Idalara kayo, king Sion, king banal kong bundok, dinanda kayong tula, king kanakong bale, pipanalanginan, at tanggapan ko la, ring sakripisyong darawan nyo, king kanakong altar. Mayaw siyang bale, pipanalanginan, in templo ko, para kareng sablang tao. Ing Ginong Diyos, amiyuli, king kayang balen Israel, ibat, king pangayong sena, king marayong lugal. Tenga ko nang itukinala, ring alwang tao, ban makyabela, karela. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Diyos, gusto mong ding... O Diyos, busto na mong ding sa belang bansa. Purianda ka. O Diyos, busto na mong ding sa belang bansa. Purianda ka. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslaganan mo kami sana, king lupa mong malam, ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburian, at ing pagkalob mong kaligtasan. O Diyos, gusto na mong ding sa belang bansa. Purianda ka. Bustan mo lang bansa, tumulala, at dalit masaya, uling alang pa mga biran, ing kekang kayatulan, kareng sablang balayan, at kekalang patnubayan. O Diyos, gusto na mo ding sa belang bansa. Purianda ka. King kekang asikan, dakal ing kekang pupulan, ing Diyos,
Ingke katamong Diyos, yaing migkalub kanitingan, papanwana na katamungan ning Diyos. Sana igalang det pitakutan, nuka rin man. O Diyos, pustahan mo din sa belang bansa. Purihan ka. Nyo ing ari datang iya, ing ginuning meto yato, at itimawa nakatamo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus nga na karing udyo. Pepadala kayong tubod kang wan at pepatutwana ning katutwan. King ulining kayong langang kuing patutunin tao, nune, sasabyang ko itiban miligtas kayo. Mengaryang sulong milalablab at maslag iwan. At biriyan yung matula kayong sinaguli, king kayang aslag. Atin pami patutukan na ako, may git king pami patutunang wan. Ilapin ding dapat, aparapat ningigpakan ako, akan ako namang daraptan. Deti, ilaring patutu kanak, king ingig pa, ya imitubod kanak. Kapatid, igmayap na balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Hindi mo po ing tanggagawan, bayo tamo paike, king kegatang reflection, aduan tamo pamupuing, kamasala na isip, ang puso, king banal na Espiritu, at nga tamong manalangin, datang ka, O Banal na Espiritu. Datang ka, kamamilataning masika na ng pamamilatan, ning milalablab alagod, ning imakulada ang puso ng Maria, ake kang pakamalan ay esposa. Amen.
Maya pungabak kay kayungan. Palakpakan tapo yung kaya sarili. Tamong pamagmunta kete. Amponin pamanggising tamo. Makanyan man, anyapin dapat mo, palakpakan na yung sarili tamo, ampon teka tayong pasalamatan, ingino, king presensya tamo ngeni, king pibale-bale ng apong grasya. Anti mo po yung pambunga ko nga mano, nandin, iti pong ausan tamong Misa de Aguinaldo, Misa de Gallo, Misang Ganingaldo, itingan, katalang iyampang, anti mong pamagsadya, king panyatang ning Pasko. In anti mong pamiparangal tamo, king Indong Maria, bangkanitas sa upaan nakatamong manatili king kasalpantayanan. Dindam niya po yung gospel reading for today, and the central figure in this gospel is none other than Saint John the Baptist. Nanong sasabihan na ning gospel reading tamo, adindam tamo, nga na John was a burning and shining lamp. Nga na. Metong yung iwan, metong yung milalablab at maslag asulok. Anyapin, iwan yapin yung kekatang role model para king pamagmalasadya tamo, king panyatang na ning Pasko, panyatang na ning Mesiya. Bakit? Ano waring gawa ng wan? Mabat mo yung kekatang role model? Mabat mo kailangan yung tularan tayo? Kasi iwan, antibambalo tamo yung precursor, yapining advance party, as anong nu si Jana, ing panyatang na ninggino, king balayan Israel, ing gewana oine. Eya tinuknang kay meto nga syudad, noon menuknangan niya kay meto nga ailang o disyerto, anong nu, ring kayabe na ding mga bangis animales. E misulod imalan amasigla o imalan na ausan tamong signature. Noon yung imala na ibat king bulbul ning kamelyo at yung senturuna ibat king balat animal. Heyamengan manyaman kalupat tamo. Juan Bautista. Nune, ing meging pamangana, duron ampon pulot panelan. Nanong ikabaldugan ining pepakit na ngayon ni Iwan, buri na sabyan, king panyatang na o pamagmalasadyan, king ginung daratang, migsakripisyo ya. Kelingwana ing sintang sarili. He lived a very ascetic life, an austere life. Yan po, ang gawa ng wan. Anyapin, milalablabya nga na ng santong kasulatan. At maslag yang maslag. Iwan. Bakit? Uling megiyang martir. Pepasukul ning Herodes uling hayag-hayagan. Antine mong tutulsikan na mata karing amano na Herodes nga na map inga ang kaminan meng asawa mo inga asawa ning kapatad mo.
At ulinita, taglus-taglus si Juan Bautista king sukulan. At karin pepatabtab na batal nining Herodes. Maslag yang maslag ing suluna. So nanumburi nang ipayabot kay katamo ngeni. Makanano tayang tukyan, kopyan. Ing bakas ng wan. Ngening panahon ay ti. Para bang kanita, ing ginong daratang, anok na niya kay puso tamo. At lumbagi. Muna, para atok yan tayo bakas si Juan, para bang ganita makapagsadyata mong masalese, king panyatang naning Pasko, nga na, be a prayerful person. Magikasanang mapanalangin at tao. Dinan may quality time nga pong Ginoo. Halimbawa, at the strike of 3 o'clock in the afternoon, kimabilugayato, panikwanan da, ring mapilan, o ring dakal at tao, pangadyan de in Divine Mercy Chaplet. Hindi mo rin, hindi naman quality time nga pong Ginoo. Wes, sudod mo na ang Santo Rosario. Ay happening the most powerful weapon of Mama Mary against the arch-enemy of her son, the devil. Ayaring mag-visit ka po kay Blessed Sacrament. O nganing panahon na iti, nung makanano kang megong pisa, king pamanyimba mo, kaniting siyam aldo, ganing aldo, panikuhanan mong isad-sad. Ne po, ini, nyapin, nga kunan din, dating siyam aldo, deni are being offered in honor of the Blessed Mother, so that the Blessed Mother might help us to remain in faith. Ne? To remain in faith. Ayan po. Ne? Ing metong aparalan, bangkanita, at tukyan tayo bakas. Iya pong Juan Bautista. Ngening ita mo, ing mabibye, kaniting kasalukuyan ay generasyon. Number 2, be a forgiving person. Mapamatawad ka. At yung taong matindi, sakitlo. At yung taong ing kayang mua, miraras pabanwa, adwang banwa, at lumbanwa. Di makanyan. At ulinita, adwa na kaya katamo. Niting siya mayaldo o siya mabenging pamagmalasadya. Ing sana, panikwanan tamo, ing magita mo mapamatawad na tao. Kasi, ing pamamatawad naman kasi, mayan. Sabi niya yung ginutang Isu Kristo para patawaran niya at isut inta ken Diyos. O ita, may pakuya ken krus. Nga niya, mayan. Ne? Nyapin nga na niyang kasabyan, to err is human, but to forgive is divine. Meaning, forgiveness is something that is the prerogative of God, that belongs to God alone. So if you want to forgive another person, you have to ask the grace of God so that you can forgive the other who wronged you. O ito po, ne? Pero yan yung panagkat. Ang tinamong
ang titara mong misusulod imalan ibat king kamelyo o ibat king ing sinturon, ibat king balat animal. Titana mong mamangan duro ng pompulot panilan o kaya makatuknang king ilang kalupanang San Juan Bautista by being able to forgive the other person who wronged you. Lipat na nitang emayan ing mamatawat karing tao may kasala kagata. Number 3, be a loving person. Loving in the sense of being able to be being able to share yourself to others. Being able to be charitable. Epuwari in Pasko, yapining panahon ning gift giving. Lipat na ning masakit ing ngayon kasalukuyan. Mitas ngan ingalaga na ning sablang panyaliwan. Mabilo gayato, emo ketik yung bansang Pilipinas, mabilo gayato. Ing mi kamura namo, ing mi babauri, imbiyanan ng tao. Dakalang mga mate at makikremate la pa. Anti mong balawari, lalapas tanganan tayo, ing templo na ning banal ay espiritu otang makikremate yung tao. And yet, because of the situation, the difficult situation, we have got to, nepo. Yan. Ema yan. In loving the other, especially, emo namang kasunis, at penasakit na kapakapanandaman. Nya, itang command ng Jesus, love your enemies, is a very difficult thing. Ema yan. At, and yet, kailangan luguran me. Kailangan excuse me kung kayang gewang mali. Orempo-ring atlo, ne? Be a prayerful person, be a forgiving person, be a loving person. In those areas na nimbyeta mo, karinta mo, malyaring makitulad at makiambing king pamagsakripisyo ng Juan Bautista. In those areas, nimbyeta mo, malyarita mo, milablab, at sudlag ka, amaslag, ante mong sulu, para king panyatang naninggino, kimbyeta mo. Amen. Talagata. Adwan tamo king mayupayang Diyos, ing maging tapat tamo, king kazalpantayan at manatili king aslag ning kayang lupa, ing pagibat king balang kedonan, Ginoo, sapon mo king patutu, king kay kang amano. Itang po, Ginoo, saupan mo keng patutu, king kaya kang amano. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, mi kakaragdagan lasan ng kalam, papagbanal ka ring taong mi pagkatiwala karelo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo keng patutu, king kaya kang amano. Para king kaya katang bansa, sana maging uliran niya at alimbawa ketiking aslagan, king pamibiyebye makayagom king Diyos, banketa apan sindet ayapusan ding bansang makapadurot kayo. Ipanalangin taking Ginoo.
Ginu, saupan mo kayang patutu, king kaya kang amano. Para ka ring malugod king amano ning Diyos, may pagkaluban lasa ng sikanan patutuking Diyos, akarelang sa salpantayanan. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, saupan mo kayang patutu, king kaya kang amano. Para kaya katangan, matampat mitmong tula ta sana makapagsadyo, para king panyatang ng pasibayong Jesus. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, saupan mo kayang patutu, king kaya kang amano. Ngeni adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, saupan mo kayang patutu, king kaya kang amano. Igpadirinan mo keng kapanayan, king paipasikan mong lub, king pinili mong balayan. Tingiran mo sa at pakiramdaman, ining pamag-amo mo mi keka. Idiyadon ka malata ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kabadad, maningkakot kayo yung daon matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang manan na sanang iting upaya ng kekang Espiritu, ape pabanal kang Mariang induning kekang anak, papagbanalan mo reting ay na yampang mibabaw ng kekang altar, idi nga na doon ikaw mamilata ng Kristong ginumi. Eromnia secla seclorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Benedignum et justum est, ecum et salutare, nos tibus semper et ubique, gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, quem predixerum cunctorum, preconia propetarum, Virgo Mater ineffabili, dilectionis istunuit, Ioannis esinita puturum et ades demonstrabit, qui sui nativitades mysterium, trivit nos per venire gaudentes, ut et in oratione per viles, et in suis inveniat laudibus exultantes, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus. Tunay kapin banlogin ikayong panibatan aning sablang kabanalan, ulanita pagparlampuy pabanalan mga sandating ayn, ngaslag ng Espiritu para kay kami, malyalang kataon at daya ng ginaming Yesu Kristo,
Paimidang kusang lubkim pa may lazat kamatayang kinwaning tinap. At pepasalamat siya kay Pirasune. At binyan ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya iti. Ikungan at kanan niya iti nga na kong katawan amidaon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ni nga po ng kinuha ni kalis. Masibayan pa salamat kay kadunya ni kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya. Ikungan at minam ko kani. Iri ang kalis ni kanakong daya. Indaning bayo tala hanggang tipan. Amibu para kay kat paring sablang tao. Panggitang ipatawaran ng kasalandap. Tanyo iti bilang kapigaganakan ka na. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayanan. Ang gaganakan miyo ikpa, ang kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak mo, naraon miyo kagad ang tinapyan ng biye at ang kalis ng kaligtasan. Lahat ng pasalamatan keka, ang pepalyaryan mo kaming, matampang talakadarapan mo ban sa muyo kek. Mapagmabamin ang pagaw mo, ngayon kami ang sanang may sulusul, king katawan at dayang Kristo, tipunan kami ang ting metong ning banal ay Espiritu. Gakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yat, manuginap yasa king lugod, kang binigay kaming Papay Francisco, Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, dingkay kaming ipanalangin ngayon, minsan paging lugtao. Ganakan tala rin kayong bit-bit at daral na personal kay Dunang King Gino, kaniting banalamisa. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepa inaon at maninayang subling niya at ding sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana, kimaligayang harapan. Pagkalul mo kayong hanggang kayong karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe, ino na Virgen Maria, indo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambe doon apostoles sa ding sablang santos, at tinupat king malmong kaburian, king kay kabaning panun. Purian nagat paligayang kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya igpang mayupay. Kagawin na Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alanganga,
Ngayon po yan tayong igpa, miglalang at maganaka, kay katam. Natangkik kami ing kalayo may pangkaling loob. Keriking ako aking dalawa may pangkaling loob. Ing Ding sa anting pamatawag kami kazake kami emuke pa sa aking tukso unay kausing Ikaw sa kami o kinuking sa pulang maro. Malagadong pagkalubing kapayapan kayong panahon be. Mangging kazaupan, hindi kong pakalulog. Para di kayong may kapos king kasalan, ligtas king sa pulang kaligaligan. Kamanay kami kamben, malikain kapanaligan. King panyatang Yesu Kristong kay kaming talapangaw. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan na lapong ko kay kayo. Ing kapayapan ko, pagpiye ko kay kayo mo sa nabaligdan din kay kaming kasalan. Nanilawan ng kasalpantiyanan ng king iglesia at pamayapan may ang panbilugan, agpang king kaburian. Kampiat makari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ni ganun manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ko antimorin. Agtapungin, mikakametong tama at mikakalugod king kapay. Peace. Praise be to God. Victoria
Nyo'y guda ng Diyos, nyo'y milakong kasalanan niya. Duwan lang mayayaos, kingapuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap, kaya kadapot ikas nga mano mo, kumayap na ako.
Si Claude tamo po. Tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong maluguday pa, tatanggapan keng mip nung lugod at kapasalamatan ing kaya kang divinong tatak ning pamamingwa. Ing kaya kang kadiosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mip mong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan kaya ka kakong pakamala na ipa. Pagparalampu ko kaya ka ing panlualo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko yung biya ko king pamanyuyu kaya kamanggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na ipa, ibiya mo yung pakalulu mo kareting masakit a panahon, kaluguran na ipa. Darawon ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa at panga Diyos yung kaya kang lusok kaluguran ng anak, king pamamayad para karing kasalanan ng yato, ampon para kaligtasan na ring sablang anak mo. Amen. Luklok tamo po para po king mapila na kapabaluan. Din pong offerers tamo po bukas, December 17, king kaduang Aldo ning Simbambengi, ilapuring Breath of God Charismatic. Talakad tamo po. Manalangin tao, o igpaming miglalang manan na sanang deteng sakramentong tinggap mi, ipabalda ke kaming kegang kapatawaran at lugod, ike sanang parangal king induning kegang anak, miligtas kami kapamilataning kayang panyatang busal miyantin tao, uling ginuya, manggaman king alangangga. Ingiruman at tiliya kay kayo. At kaya ka antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos, ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa may anime kayo, King pamikakalugod. Salamat, King Diyos.
Laptare